OR Shalam Presiden Gasen Iktien with Hot Jantia Ulasha Penkup Buram Haka Vivekananda Kendra Institute of Culture VKIC Daka Kusnam Sanman Patra 2025 Halor Kajingshim Kya Ban Penek Pensa Pat Yada Ya Kajinget Tenrai Ia kanika Kusnam OR Shalam Ulayok Pediang Haka Jingalang Kabatip Kum ka 28 Foundation Day Celebration Kabalalong ha Guwahati Medical College and Hospital Auditorium Bangagar Guwahati ha Kalaipuwe Terik Kalalingkon. OR Shalam ubadairu executive member jong kasenra juai ulalong na pedeng kinongyo khusnam balait ho nakabenta ke jingnok senyang kibalong ka nuksa banyada ya ka jinget pat ka call short tenrai. Kani ka award no kawa nada Palestine inga nada pengkup orang haga hoti haga de pawi terin udu yutra yang ni snem arja hausan kawa da pengkup orang da ke international organization KBIC ya Vivekananda Institute of Culture kawa pertut jika do Sanman Patra KBIC Sanman Patra yang kesnem arja hausan yang kamu nong trong chnong yang ka chnong juai apa ka state ka yang ti hagan ni ka snem lamba ka jingkra sitom haki snem ki wadadep hajing ito wa ka jing lalu ti yang ko wa associate ya menta wa ka sainrai ado ipor wadang kian ado ipor wada chikri ka nong yalam Presiden Yongka. Hajwai te em ki bentai wa menta haga school lan komiti wa gituan ki komiti yang ga senat ki wa penman yenga wa upoi cha ki score lene che YouTube yang kini ke international organization. Hagini kisni gudep arbana nechwa ya aku telefon call na ke head office ki yang ki ku em hatai ha ujan bajar kepada pentip yenga wa hagan ni kesnem ka choice yang ka VKIC to yenga kamu wi wa hakmat do nai benta wa penek pensa ya kan diam kerukam wahejo ipor wa pungkro ya ka dustor keriti lende ka culture ka yami kawa even it ne hejing ito ogani ka award ka egi to ya one ukon yang ki state ku am hapot northeast wa lutpor ne benta o chim yenika te dabo kasngi wa pungkup uram ha ka de pawi terik kamadong swa te ha ka ni kasngi depan ban ya ka ni ka program ha ka auditorium yang ka Guwahati Medical College ha ka wa de ki khat ka lespa ki audience ki wan di sakila ya ka ni ka sngi ka wa khro ga yonga mana poi hete yo wa kani kasngi man ko kasngi kat kama de bo ini ka wada man sket ko ka special day yang kamu kon yang ka maklia wo chong sa hapana liar juai tekan kamte hajing ito wa kani ko benta hadir pada telefon handrai hajing ito wa kani ka award MMU approach halani wo apply handrai khanagi nga to wa ka choice ka yang ki hi nei benta ho pendep ya kani mukubura te egi kani ka citation dai lang wa kani ka momento wa heju ipo da tho dapan wandur ha kani citation ye wa ngana do dang khian ka ipure ko thi yonga hado pendep ya ka master degree kamjo hado wa mana ka no hikai le paulis ne makian nang ba government college
Hadir di chongnya. The nominate one the president yang dari India. How araja kandu April. Umana kam member ke board of management yang ke Despol University. Nea hakatu ke university ka mandus nemtam. Dep nete wanan ke nomination na ke Ministry of SAD kamu member yang ke Minority Commission Education Cell. Ada akan nyau haduk kat ni dan continue kita member. Lai keduti hadir nete yo kau nominee yang governor yang ke Meghalaya. Member kau member ke Nehukut Hania Shalom. Haduk kat ni wan dan tanya na kau nominee yang governor kau member ke selection board yang ke William Carey University. Tas jauh komen walau kena ini, wah kini ke award deman sikit ke jeng puku buram, ne bentar, kikam, wabha, kiyonga, dailang wa ki para member, yang ke sain rajwai, ki woman, ki nong kerchan, ki WA jeng ki kerchan, ki komiti wabher, wat ki general secretary ki waya matalang mga dewa kop tu jo Kremlin bare ma OH toy kamjo arwat ki sumer. Da kajing lalu ti yonga hai kawa embenta kawa snyawet nur kita wa embenta nei benta wa pengkai imbiang ya kachat sukra house name arhajar nru. Ha kawa kasen rajwai ha kapor kawa mana kau nong yalang president man secretary OH bare GH bare woman wan charman yang kan culture atau hampines besar wa upuramon keji. De kejing lalu ti yang kesan rai open kai im ni man ro ka cibenta wa penciap hejing itu wa ke jing lalu ti yang ka wa em penar liang faith and culture. Iwas nyau komen hado kat ni iwa ke hejing itu wa ki kon yang kan yang tre. Dewa kan mo, ye pertut yang tenrau dia ma kabel sulai, uwa da invent ya ke crematorium, kawaman, kajingirap kawaklo ya ke kon kanyam tri hakal lain kitau yang ke Meghalaya. Ne bhai de, ijingwan yang ke crematorium, to man ko kanong da kanong care, yo lek ki kon yang kanyam tri, u lai liang lai per, sakawituan kajingai. Maaf yang ayah orang ini kitin, ne bhai le, wah em ko man ko kanong yada. Ta hejo ipor kasen rajwa hikam kabay, ko em hedi hejwai man ko kabay yang kiwa bon ki sen raj, ne beta wo yo kijing yarap na kipor chakipor lada I problem I wet ko ki hakajing lalu ti yang ki lane ang kiwon ko ki benta ki wo. Ya share, ya jeng bot jeng berkat hajing itu wa kajing lalu ti ke yoki. Tekat lo kamte, ne keski sejauh komen om. Wa kini keburam man ko kau kau hakmat keburam lang yang ki para kon kan yang tri hakal lain ki tau yang kamakan ya. Ne ba kami yok jeng tip na kani ka organization ngada mana wono kong wo yok ya kani ka sarman patra kawa ya to wa ka culture wa kam jo wai jingai tas jauh men ong ni heni wa hajing to wa ka chat sukra wa ka be dei khlap man ko kawa daman ko ka national festival na hada yo ka lan ki thau yong kari India kam jo wa chabar ku ong I chabar na kari India ka yong I langba ke website yang ke Ministry of Culture wa ke Ministry of Tourism. Ne bha yoi wa mande yo pun siap ya ke bedai kram ya ke char sukra ha ke website yang ke asli ke ministry yo pun bana pathai yai nam wa yai kam wa yai pho yai phe yang ke religious festival yang ke bedai kram wa kam jo wa char sukra yoi wa mana da pemsia na kisnem wa kinong yalam
yong kari India wan di yo kejat ki cha kan ni ka tha wa yong ki yo ye emen sen lang nei benta open pain ya ki ni atli ki festival ki waman ka bet eklam naman ka state festival yong ke Meghalaya dewas nya buro man ro ka state holiday ya waro ki nong chong nong ki yong ka hai jo ipor ka jingwan yong ki tourist yo ka man ki stem se kitnem man sket ko nangku lamba ka publicity na kini ki atli ki ministry kada kamte ne em hai ni wo pemana wo khana ba hai jing ni to ka jingla lu ti ka yonga sagatai ka organization ka wa em ga ti ka wa snau sok of you wa ki representative na ki state ki wa per yonga India em langki ka tugas ni hagatai ka program cho ki perlok ki wana janna jangai ki em na silchar ki em jadi gurukar na jorhat kam jo em hapo as ka hati yogi ya kani ka program phone ki nga wan li senrangi hagani ka program kam tam ya ki tukilok ki yo chamlang hewo wai banam buram ya ka ram temple Ayodhya kita ki perlok ya em langki ka tugas ni hagani ka pukuk buram ya nga manis nyau ka mani yoki nga hai jo ipor snyawa ka mansket ka kesngi ka khro ya nga kam jo ya ki para khon yong ka nyamre te hai jo ipor cibon ba ke kam FDM kam nyamut rangut ki cultural study ki wa research ki wa sim interview hai jing yi to ka jing la lu ti ka yong i ka jing la lu ti ka yong a kam jo wa ka organization ki yong i Cimaga kani ke benta kambo pengku cho ye nam ye pertut yang ke senrat ko man kam ke bai ko to upat ya kaniam gorukam o ye ke dustur geriti kam jo o ye ke culture ki yongi te kada kam te ni heni syau kemeno ukhana haro emlang haro wano kamu presiden yang ke sengtin wai tho jaitia kani ke kam to ko chim ktia hadeni wa daliwan Dr. Pakem Chadwar ulai wan do makar liwel langdok chimktiin o hops ne mar jar khat phara delang wo Dr. Philomat Prasad ya to rika kani ka sankten wai tho yong i ka wa the Kadis Council dewas nya burom hadin kat tu teli ki house ne modalai the dep notify ya ki alphabet yong ki jeng tia yong i kawa dadep joy dadep notify ha ka makarya kajet wa hejo ipor nya ko men petip wa neliang yong ka sankten wai tho ha ka jingyalam ke yong a haji por lelang wo ma Philomat dadep phai ka wi ka representation cha ka government of India cho prime minister gamjo cho minister yang go home nai benta wo pemsia ya ka ktin jantia ktin penar hapo ka chidul ka wa kat ni dang sa ten ktin ka si we ktin ka ro kana gam tai i ne liang yong i de ban poi ya i jing tho yong i cha ka table yong ki nong pai hai tai hadali kana gam te yoluti wa da jing ya matalang ki khnro wa ki intellectual ki wadang khan to ki penar ne ki jantia wi am matalang ki wa kani ka sai nei bata wo pressurize ya ga government of India mandale ko recognize ki kita ki atali hab emlam we kitin penar nei ba kitin penar mani rap ye peri ne kitin kasil ni ne kitin karo kana kamte hejing ito wa kani ka banta wa ka sankten wa tho siap mana wa ki para member QM debon ki bang kwa hadwar bulai ngaja nasengya karku kardo ki ya kini ki member yang kani ka sankten wa tho ki wadang em gat ni ne bata wo ye tor sakamat ne bata wo yo ai yai te jing thmo yu de bo dak ki we na chwa takana kamte hejing ki to wa kani ka jing khut kani ka jing wan yang phi ki media ni All India Radio wa phi ki press
kawa kajing temu nei benta wok men set ya kiwitawan ki kon yong kasainrat lani ki kon yong ka dijentia wo ne e woni kami wo bha nei benta wo penne bensa ya kan yang kurkom ko dustur ke kam yo ye ki klo ki jam ki ba kam tam ki wong ki secret group kam yo kat ni to nelian ke government of India lamba ka supreme court ruling ki jing hida ya ki ni secret group kana kam te ton chimika ka ni kam kata wong ke collective responsibility nai beta ki woni kam i wo le na jajan ki lok ki wona jangai yogi ikrobi kado kam te ya gani ka kijeng pokuburam snyawa man ka kaburam kayonga kayong kesem yong ka kurim kayonga ki kon dinat kayonga kamjo bagi kon yong ka sainrai waro ko wi kapta ye ke nong chong chnong yong ka rijan tia le ne chnong jwa ko maya yong ni te hajing to ko ni ka benta snyawa emertari wo yo o kana ne ba leng ba ka tu ko ni ko kubor yo snyawa wa hawale ye wani kam man yo luti wada poi kam kani ka jing terwa ne liang yong di tegi sain ke chaba kat kam te tan in ski wa ha ka nong rim bu angi klame hok ole hok ko mai hok i kam ki kon kan yam tre ha ka jing i chem ha ka tu ski yo lada e laki nga wo klamo katu ka ni menit te klamo pana ka jing irap na ki parajet pro QM hapo ki prata di state ne banta wo e jing kerchani i khana wa yo e ka ta ko hok yong i kam ki minority QM hapo ka state Meghalaya khoblai sibon 6000 ngo jai